Ka Dorbar Chnong Chilliangraij chirup ia krek lang waka yung krek kam ka District Forest Officer Wildlife Division Juai. Day lang waka Chilliangraij SSA Upper Primary School hakali pautri unaisan arhajar arpaule. Dapan man ki ye thung dieñ namo katri plantation drive. Hei benta ki charin katri periat wahab hapo upodu ang ka Dorbar Chnong Chilliangraij. Udame hiwat pede wa het Chnong Chilliangraij kam wa kudaru ya luti yagi benta wa chakmat yong kaniga kam de eu ki kenten ya khmat heyato wa kathong yong commission life wa de kersukun tu ule yagi pejba wa em hakiwi ki Chnong ki thau yong ka district ke jela wa ye chim benta ki hei wa sumar penne pensa ye man ka bai ram au de wa thung yaki dieñ ki se u yada yaki ki wa khnang yo im ilong bru man bru na ka paten cha ka paten Cucu cua was sedang itung yaki dieñ ujian sereng klem Forest One Wildlife Division Juai dayak kamado hewa pure ya kasemai nama ke environmental pledge hei cimbenta langgi kena askur kidkhot ke VDP Dorbar Chnong Chilliangraij de lang orilan shilla General Secretary Dorbar Chnong Chilliangraij hei ini itung dieñ datung kamwa prapautali kitri dieñ Nida wada jingle si yang bru man no ga mariang naman ga tim yang ai pihi kini da naman ga tuwi naga man ineliang yang isia go man hadu kata man konsen hai wa kami bru imani ha kani ga mariang ha ga bairam aw yang ini hasra kana patai wa bru hibun man ga pos kapor da wa baki siu pom gi dieñ pun jot ga mariang da Kawi penyo mem kata bisnisnya ki kata ka mindset yung ki wo kamon wo preserve the environment nakaport ka wa lembah kan ki contribution yung go kien le man no ka wa laman ni ka kata ka won ka jing contribution ka wa I de jing le yung kami naman ka pun yo ga I pajba I patai mo ko yo vote ki ni nuksa yung I hamta mi ki na score yung I ni jwa naka Chilliangraij Upper Lower Primary School gudem ni ini juga dejit yuto memu ya lang yuro uji hamta bagi noi kai le gudem lang ni ini juga ya dia support lang I ni ga movement yang I nete liang ga Forest Department le kai ma rengklem bro wada ye em lang ni ini wada lejing ya kachan lang yuro dia yo I em bro min ni gasni ga mong gasni to gasni go le I chwa kan ni ka wall environment de wa the activity kan ni ka whole environment day day le ka tang man no go boni hengi ga mutkam ga to one day show he go man mang le ga den do sen bot jing tree plantation ni kam ni go le ito le do ki po stem pop na hi kanang wa man ka ni ka ski le ga tang man ski go man ka si sa man ka ski hi to man hi ga to jing sindong ga mariang hiliang ki plastic no mo hiliang ki thung dieñ he ting se mo na si sen ni ko play gini na Kurang sen gu dem lang ni yo jelas kecil ni lah kamjo yo mar klem gu dewan naga reserve wana wildlife department yang ka forest department wildlife dewan ini te for play kini ki yo yo PDP yang ilek gu dem lang ni kesini yo de bor mesin yo ya live semua ini kam te kamjo la ya pi kini ga media hai gue lang mo kabar gi kini ka Wyrta wa ti kelen ne kada yo tipi pathai gi wa kini ka tim kontribu gi ka wo kamon wo sendong ke mariang ne ka pos